Hamutu Kaularem Pires. Hau Boni Margom, ia programa Sista. Storia con un artista. Promuove itani artista. Hai, welcome back Sista Lopes Rohoto. Bem-vindo a programa Sista. Hamutu ko hau ita boa minha belun Boni Margom. Lebih maksudnya malu kita boa Rohoto durante minuto balon nyalaran. Com certeza é programa Sista. Storia con un artista, promuove itani artista. Yay! Dia Sista Lopes Rohoto da daun ihana soring hana senta boa hare iha artista famoso na in rua nebe makiana soring nema mau Bepi. So bem-vindo mau Bepi. No bem-vindo mas mau Gerson. Nebe agora nita halo namaste hai namaste deh. Nebe tambah pandemia COVID-19 então ita tem que ser di hansene date ou sei lá ita usa di masikun date. Ya. So tamane Sista Lopes Rohoto durante minuto baru nyalaran hau se dadalia hamutu ko mau Bepi no mas mau Gerson relaciona ho pandemia COVID-19 di da daun afeta no Timor Leste. Ita sekolah kono bani sita sa un certo makoto no mos o insa ho serni hare o insa kono ba serni atividade ser hotu realiza kala realiza. Então, akarato hatene klian utang kono ba informação seren hotu ita ba da dali hamatu ko sira na indrua. Virus corona ka severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ka SARS-CoV-2 magvirus ida na be kona lihu si respiratory system. Moras tambah infesam virus ida na mag emhanaran COVID-19. Virus corona na be foi impacto ba sistema respiratório, pneumonia to hamate emane vida. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ka SARS-CoV-2 na be conhecido liu honaran virus corona mag virus ida na be kona ema ida no hadait lalais ba ema seluk lihu si is na be kona miar kafani wanghira ema ida iha ona virus ne. Dait quando ema afeta ba virus ne miar ou fani no dadais. Virus ida ne bele kona sedet. Maneira seluk ne be bele transforma virus ida ne ba ema seluk mak wanghira ema ne be afeta ona ba COVID-19 kair sasan balu. No hafoin ida ne ema seluk kair filafali maka sedait ba ema ne be kair. Tangne atu halo prevenção ba virus ida ne maka tem que fazer liman bebek no halo social distancing pelo menos 1 metro wanhira atu qualia ho emaselo no bele hela iha uma det wanhira la iha atividade importante rumah iha lior. Quase nação barak tebes mak afetado ona ba virus ida ne. Tangne sista la bele paniku na fating hak matek iha ida-idak ni uma. Relaciona ho COVID-19 na bema kona mos artista sira hanesan Tom Hanks na be recupera fila faliona. No artista balu iha nação Indonesia na be deklaraan katak sira mos afetado ho virus ida ne. Itani artista conhecido na rua hanesan Gerson Oliveira no Bepi mos hakarak fosira ni komentario relaciona ho pandemia COVID-19. Diak, mau Bepi, espero kata mau Bepi sempre diak mesmo agora pandemia COVID-19 hahu tamone Timor Leste. Sim. Diak. Sempre diak. Oke, mau Gerson? Obrigado. Sempre diak. Oke, graças a Deus. Sista Lopes te agradece tamba artista qualidade na rua de Becano Soring ne agora diak no hamus diak. Então, diak mau Bepi, nudar hanesan artista wan hanesan
mau bepi hari ba situação real lebih agora iha Timor iha relaciona ho ministra interina fossai informação con ba COVID-19 lebih positivo iha Timor unsa ho mau bepi niya hari kono ba situação jane. Au uluk nanai kono hira ita hari media. Hari media tambah iha website na wall o meter. Ita vele trek tutir na sang hira maketa ngona. Será casos que infectados na hira, mate hira los. Então ita sinten sabe, tam social media mos media ela kona Timor ni ita ni mor tu asau. Ia idila funa, idila tang. Ne ben sabe te karya ela kona da. Mas quando hira senhora ministra hatete, senhora ministra interina hatete. É todo choque. Choque também. Already dia quando foi ensaio sai é todo tama supermarket no na dia na conta. Ada na conta dia. Sini serne masker serne. Ne na conta então my house privado mas awak fora. Fora que tama dia na itla espera ko bel tama de Timor Leste. Então idane essa parte de que há um sentimento privado, mas bem, estamos tal tamba iterona kata que Itália mamate barak tamba emo todo anga prêmio los. Então emo todo como está. Mas eu dari segunda rami falta. Iya sábado, sela sala ni iya sábado ho. Sábado ho domingo nedet maka ita hari na sa estrada na mamuk. May be depois de sábado domingo ne, may fal segunda ne estrada kembali ke semula. May sa hono ladung barak los le. Tuan. Iya, may hono espera kata ita label sa sa Italia los le. Tu informação le iya kata Italia serne lolos ne la barak may be tambah ser uluntos kata e mahalo ten estado de emergência depois você tu sira dia aquela depois ikut mai afeta baia. Os últimos também é uma barak lá ia ladung ia conhecimento. É uma balão lá tem, mas importante para eu todo atene dia saída uma COVID-19. Linha cara penularan isa. No saída ma kita vel halo atu vel evita linha transmissão. Isso é importante também. Se carig ma kema lá tem, então o hira itene malu timoron ser fila mai. Ba karantina emo todo batura emo todo killer protesta ida nema parte ida que tem serviço makas laos de o Ministério da Saúde mas be ito todo ne vema bele e acesso à internet buka tenen importante laos com certeza. COVID-19 hanesang moras ne bem feta usi coronavírus bom ne be hadait ba ita ema foi da hui moras ne hadait usi ema ida ba ema selu liu usi ka bem ne be mai usi ema ne be kona ona moras ne wangira ema ne kwalia me a kafani ka bem usi ema ne be heta ona moras ne bele kati ba ema selu ne ibu ka imus ka bem ne todan tebes atu aksoi do liu usi ani ka bem ne semo basic metu ida no bele moris lavais na sasan sira ne lete tambane saya nessa razão por katak moras ne hadai talais liu usi ema ida ba ema selo nebe ia kontaktu bes itane lima kar bebe sa sansira ne leten nebe kontamina ona o vírus ne ne evita kar matan inus ka ibu tamba usi lima nebe kontaminado bele hadai vírus usi sa sansira ba itapod wanhira itame ar kafani taka itane ibu no inus ho itane lima siku ka usa tisu wanhira ita usa ho tisu tem que só quedas e a caixa lixo nebe taka maneira nebe dia glio a tu prevene ita usi moras com coronavírus maka fase lima bebê o álcool cabe o sabão idane se lá com vírus wanhira vírus ne ia itane lima halo itane an saudável não evita hadaet COVID-19. Wahira dada lia i studio Bepino Gerson encoraja artista maluk no Timor wan hotu atula bele paniku no nafatin komfortabel. Diak, mau hanesan ita bot hare ita hutu hare laos ita bot mesek ita hutu hare. Diak, bahira ministra interina fossai na informação ita hare hase realidade iha Timor ema barak mak deslocamento bafale iha município. O isa ho mang gesong ni hare kono baidane. E parte balu au senti. Okay. Sai tuan. Atu dia kliu hanya so emang BPHTT ita searching buka informação husi media sosial né importante para ita bela hatene oisa transmissão okay. COVID-19 né entre ita ho ita então haonoi ba ita bai município bahane nela solução né que ita tamba laos ita ba município la significa kata covid lah tena dalam ba bocau lah tena dalam air merah ita bani ita valor total covid ita si los com certeza exemplo nesse serbate município ba iha area de rural leo lá se ba how senti narsatuan tamba tahu ne orsi ita bato ihena ba itulah espera dem buat ne kona te covid ne ya los com certeza kona ita seita ba aldea na beke rural la se suba transporte quando ita kona de repente kona ba susah atu aloka mai dili ne kala
Iya, lolosnya ke sira ting sira para lah iya diri Iya, sekali uma. para bele halo karantina basernya Karantina ba itene an rasi ke Sim, uma. com certeza. Ai moro kina na be ke diagnos ita tengi iha uma 14 dias ta tengi iha uma aturne prevene. Yap. Pela vel sulan det. Si Loro matan, loro matan da Sabayang dera loro tengi matan. se habayang ya loron para Com certeza. Se haula sala. Ninia sena temperatura ne be virus ne la vele mori se ma gira 30 e 30 valete. sì, Yap. 27 27 valete. 27 valete. Vincenti Valete ne katak ni kategori mana sana. Sì, Mana sana tambah room temperature ne se la sala 25 derajat Celsius. Nela dong efisiensi Laos. para bele oh batere. Hele umalara. Iya dia. Sista karantina no isolamento sai parte ida atu hadok anhu si moras global ida ne. Kita kuliah kono ba telefon ruang karantina nomos isolamento. Iya. Isolamento, Aw hanui ema populasi para. Mayra kuliah kono ida mongger sound na setia kali mongger so yere sound dia pela toto. Oh, no, itu tinggi halo perbandingan entre Halo diferensi entre karantina ho isolamento. Oke, mau responde kono beda karantina or sida mau responde kono beda isolamento. Karantina ne hono ane sito to hatene kata karantina ne ema itania maluk timoroan serne bek o ema estrangeiro serne bek foi mai husi na sound be afetado COVID-19 ne mai para tamai ha karantina atu hal completa 14 dias. Karik nia lai hana ne la significa kata ni mai karantina ne nia positivo ona. Mas kondisi na iya kemudian ser balon ka tuda depois Ita tamba iya hanesa hari tanya leader nasional hatete kan ita mesak timoro ang sira mos laos la itene maluk sira la signi laos dian tamba afeita ona o positivo ona mak sira baya karantina la tamba sira tui regras ne beke itene ministerio saudi fona kata sira ne beke mai husi na sauna be afeitado hanesa Indonesia Australia o na sauna bedet tapi tahu tu hatene kata COVID-19 ne nia espalha na memang pandemi kono. ya sim também mais fila fala mais itinerário com certeza tem ba cumpre 14 dias 14 dias. Oke ya. Pronto. Então ndar artista saya dia makari kanisan mangkersan karatu hato hela bai itininia sana populasi sira me kari se iha mental le me kratia. Haunoi Sama mangkersan bele be kurus ni fuang o tempo ida agora haunoi o tempo ida agora itu tu precisa atu tulu malu apoio malu isolado. Ita tem kari maluk serne be ke mai husi na sauna be afetado ita la bele Tulung malu hare sira ho matan sore kata oh ne positivo na tengi tuda tengi mate tia. tengi sulu sira mo bela bele ne buat ne be ke haunoi itu tu tengi aku malu malu para ita bel prevene buat ne aí la bele hamos sulitam buat celok se COVID-19 ita bel hamos lutam buat celok Claro, con certeza. Ia parte celok karena itu di malu vale to fal buat cerah ne Ya, dia monggerso, obrigado Barak. Mampi ita kole kono ba isolamento. Isolamento ne kata kemane be maka ita file fale sidoi kata emane be positivo na los kalai. Enta ida ne kita tahu prioridade, mas laos yang kata dian sira dian positivo ne ita tu mate fale sira sunu mori sira la ya los kalai. Mas mau ni hare kono be ne. Hau sinti hawamento tande tamba oing ita dian karantina. Karantina ne se hau la sala 40 tina ne fating ne bets ita tem que hela ba. Mas ba duração husi 14 dias. 14 dias na lara. Agora, sira ne bema tama karantina ne tira selamanya emane infectado na. Sira ita so mongerson dia ne kata sira mai depois ita carcareto halo acompanhamento para depois nessa parte da moça ita tore di dia que sene perkembangan. Emane infectado do nigala se infectado então tem que halo lai. Anes por exemplo ba isola. Tama isolamento na para bere diminuir nia tendência para a transmissão vai Com certeza. Então isolamento né fato ainda para tu isola ema ser na bema afetado.
in ruanemos husu atu sista sira hamenus ransu kasoro mutu sira atu nune bele evita virus idane. Nunemos faseliman bebek hafueng halau atividade rumah. Dia, ita fila fali mai iha dihangkari kanesan ia pandemia COVID-19 ini positivo ne Timor Leste. Nudar artista saida maka mau bepi ho mau Gerson kari kanesan say halo nudar artista. Kari kanesan estado de emergência na kata kita label halo buat rumah nalos kalau ita label sai pamain no konserto musra ena. Saida mau bepi say halo ene kari kanesan nudar artista. Ia parte damos finalize ia Facebook sira balung dia non sa artista ser la mai hoto ki dia da halo tok música rumah nebe bele educa ema. Por exemplo, música ser na mesma dia fácil limão sabão do política. Basi gunus ruanulo. Anta halo música também ia Vietnam halo na ia Indonesia mus começa halo na. Ia Timor Plaza mus querem los Timor Plaza. Ia líder supermarket tamane ser fácil limão sabão ololo. Ini nega repete. Ema nebe baso sasai na ba sai mai kalan tawala lugur tambat ni gulu. Com certeza. Então, artista, ini nudar artista yang precisa. Ya parte damos, ida, saya dah kita beli halo, anisan parte do sumalara, mas saya tu educa tenia pai mais sira, mongali sira. Hori buka tenia los informação. Realmente em uma, la significa kata itane tama membosankan. Realmente em uma clear, lorong ida lorong rurit saya baru kona. Eri hola aning tu yang liur lega. Hola aning mus bele. Mas, por exemplo, declio ita evita para hadai tu tão falou em família. Então, nessa artista da cara que se segmentaram nem tinha atividade toma que não pensa halo música, para studio recording, para concertos, né para lá. Atu não é ita tulung mos governo tamba se cara que ita nem hospital, hospital, fatem isolamento, tamo hospital nacional e level carro rema né vema, infectado ao COVID-19, mas fatem isolamento nem mos dia insuficiente então. Por exemplo, ita toda reutilização e ativarmos começar a tua loja, mas população ia reação então, bafali fatem ser mas agora ita ia te Veracruz. Oke. Te Veracruz né Diklu itu helmet uma. Diklu ne hasil buat tidak positivo liu. Sim, então é buat rumah. Claro, com certeza. Dia kau hanoi how agradece tebes tamba mau bepi nomos mau Gerson bela mai marca presença iha studio gemen lia programa sista hodi bela prensa ba segmento pada huduk ni yang lorong ini nian. Tamane ikus liu karikanesan mau Gerson nudar artista i nudar mos ambassador ba iha gemen ini nian karik bela fohela lia menon ida ba iha itenia maluk sirhotu ba maluk artista sirhotu nomos ba iha itenia povo do Timor Leste. Relação com pandemia COVID-19 ini. Obrigado, Barak. Ba sista, ba oportunidade, ba tempo. Ok. Hone le menon ba belo ser hotu ia Timor la toma. Primeiro it label panic. Pânico, ok. E ita tem ser buka hatene. E a mídia social, o insato prevene COVID-19 e a nessa mas o irmão BPTT que a lua faz ele irmão bebê o sabão depois prevene itaninia lorong ita mutu ambiente lorong ini ne ita reduz mutu e menos mos reduz mos itaninia bainaka siu ita para lá itu anlai tambah ne pregos los e ikus liu oração na fatinha atu ne ita bele na fating ho saudi ne bedia e fierba maroma kata buat cerne sei ramata ya Timor Leste e tempo bada ko fulan bada no ikus liu akaratu asisti Mang Gerson bele hari social media tas Facebook sira Mang Gerson honai precisa anima sira iha social media halo musika barak itu botan se ambassador nanti precisa colaborar muito com artistas selo para ver halo musika bele oferece di social media tambane
Karek amine serviço mane, sela fatin fo animação babelo sira, karek atividades iha studio, iha liur concerto para, mas sena fatin halo música, para bela liu social media. Liu fahe liu simba social media. Good. Memang di artista ada dia kuadratnya, nasawgate dan kuadratnya. Dia mau bepi, dia menon ikus relaciona ho aksiden be magbarak tebe si Timor, informação falso sira be makiha, atau bel fo motivação ba Timor sira atau bele cria informação falso. Hano liu si oportunidade né, mau bel fo ele menon da sira para sira bel prevene an liu sira. Obrigado, Momboni. Hasinti importante mas ba maluk Timoran sirotu, atau ita labele narang ledet informação em Facebook. Também mau toto a carga tu foi tua ninia ideia. Quando ba COVID-19 nebe. Hili di dia fonte ser nebe ma credível. Por exemplo, será Palácio das Cinzas ni informação, WHO, WHO ninia. E na informação ser nebe ma kita vele fiar. Também balão moça cara, desculpa mas balão moça cara tu politiza. Aproveita a oportunidade. Nebe dia clio ita se hauni sugestão by toto se karik ma lorong ne ita harelet informação quando me mate he mundo ne hira Facebook trata mal WhatsApp no tu estraga tenia anoing iten mental evita tia se karik ma mensagem ruma ne negativo baraklos unfollow ou ignore tia ita focus le WhatsApp ne ma cômica tu ne level cria pânico quando em Mongerson dia e quando se maquita pânico ne mora se mentalidade los que le você tensão a mente tá los que você matseiro tia matseiro cuidado tu então bate mais precisamos exercício barak deve se vele karik ita evita share tudo pode ser hoaxer né haredi dia link letek né link né mas se ne ve balune link ita la conhece tá ita share tama iran ba dokorai ita Timor mas kona bero ita piala dokorai tama neve se vele ita share informação ser neve mas memang ita sinti kata vale para ita share para todo vele conhece oh hateni di dia kona ba COVID-19 né. Iya, so si stalo besero tahu sinti ita sinti la hanoing la sinti kata durante minuto baru larang hau konsege hanesa hamalu kita posir hotu hodi dadali hamutu ko mau bepi nomos mau Gerson. Tabane espera kata klihusi amenentole presença ya fatin jane bela sana essa informação nebe básico tebe supaya malu sir hotu liliba sista lobe sir hotu nebe mi sempre hado mi programa sista dan nenian. Tabane espera kata kita posir sempre cuidado itu posirnya e qualquer situação e kita halua faciliman nomos karik mear bot ser hotu ten ser cuidado tu nene bele na fatin assiste programa sista no hore hare artista qualidade sirane sana dalam itu iya. Sista ameaça COVID-19 na behamate e marihun iha mundo ne, mas be salvação ba paciente balo moste iha hodi recupera fila fali husi surto COVID-19 ida ne. No Darema, ita hotu pronto cumprir orientação na BIA hanesan tem que criar social distancing pelo menos metro ida, faciliman bebek, no coco atu isolaan iha uma, wahira la iha atividade rumah na bela importante iha liur. Nunemos hanesan srani hak basic ana fatin ba iha maromak lihusi oração ida idak nian atu nune bela salva ita husi ameaça bot ida ne. Na fatin hak matek iha ida idak ni uma, la pânico no contribui na fatin ba meios comunicação hoto, pode update informação atual caso coronavírus 19 no informação atual siraselo kona ba mundo.
So tuir mai hakarat dori fali tapo sira hotu pahatene kono ba segmento da ruak inian informasaun kono ba na fatin sira larang inian liliu informasaun jena hanoi las susi mau bepi ini atividade sira lebe mak foi lesne ba ia Jakarta Java Jazz hodi bahananu jazz yana bam I ikus mai sira halo sirnia conference press iha dili iha mini restaurante delicious inian tamane sistolo sira tu selori tapo sira pahatene kono ba artista sesedet maka marca presença fata hanoi kole kono ba artista sira nebe mak marca presença iha momento neba hanoi tapo sira hatene tamba mau bepi consegue halo viral tene Facebook iha Facebook no iha WhatsApp consegue viral tene então hanoi tapo sira hatene tena artista sema marca presença neba no itapo sira karat hatene kono ba artista sena nebe marca presença neba I sira hanan hofura I hatudu ba mundo katak tibormos bele laos dandut de dos kare laos dandut nomos pop mai bomos bele jazz yeah so tamane hanoi halokat hali tapo sira curioso turma itabahari informação completo. Sosista, husik tia informação com a COVID-19. A milori tabot sira ba acesso informação com a atividade Java Jazz, nebe halau e haloron. Java Jazz mak festival bot jazz ninian nebe mak sempre realiza ia início fula março ia tina nida. Ia nebe foi ne realiza ia Jakarta, Indonésia, onde envolve cantores o genre jazz husina sound oin inclui Timor Leste. Timor-Leste Rasik, Lorini representante nebe qualidade hodi bele preenchemos e atividade Golden Idane. Ya, iha Maria Vitória, iha Bepi, iha Nurali, Jessie Lopez, e Dália Brites. Strumming my pain with his fingers, singing my life in his words. Grupo La Cateulian na bemak hahuni preparação iha fulan setembro tinan kotuk, hodi prepara artista sira na bemak belehananu iha genre jazz ninian. Hanesan preparação ida ba festival bot idane. With his words, killing me softly. Grupo idane ga grupo La Cateulian All Stars hahu inisiativo ida nebe atubatuir Festival Internacional Java Jazz ia Jakarta, Indonesia. Nebe foi ainda lá halo ia 23 de fevereiro até dia 1 de março de 2020. Idane nessa recomendação balon o serviço hamutuk entre equipa suporte yani amni manager Rasik Stanley, hamutuko pa Robert namos pa Herman nene, kolaboração hamutuko Groove Music Studio, amni producer naram Brian Betty, nebe mak durante ne fohela suporta atu treino amina ingualo durante fulan lima nelara, ahu kersusi outubro até iha fevereiro. Então, ene preparação toma, que nesse eu menciono na kata que acompanhamento husi amni producer, no amimos a cara atu agradece iha momento idane. Ba SGD, ba Secretário de Estado de Juventude e Desporto, Sr. Nélio Isaac Sarmento, na nossa equipa gabinete SGD Ninian, ba Dr. Marie Alcatiri, ba nosso Comissário José Telo, na nossa Berlico Fanurai, nebe tulung fo apoio laos de orçamento, mas be assistência mos, atu hodi halo a menininha viagem, hodi batuire Festival Internacional é possível, hodi introduz Timor-Leste ba mundo liusi música jazz. Stanley Hanesa manager ba iha La Cateulian nemos agradece tebes be Estado Timor, nebe mak apoio na artista sirane hodi batuir evento festival, nebe foi na lais realiza iha Indonésia, no manager ne Rasik mos fu apreciação ba artista Timor wang nang hirane, makanano iha evento jazz ne holiang nebe furak. No halo na sound hirak nebe mak participasente orgulho tebes, no admira ba iha itania artista hirak ne, holiang nebe mak nefat furak. Oke, saya akan menjelaskan secara simpel mengenai visi dan misi La Cateulian All Stars. Jadi visi kita tetap kita mau membawa Timor Leste ke luar, ke dunia.
Lori Timor Bamundu. Lalu untuk misi kita adalah kita akan mengikuti kita akan coba mengikuti dan kita akan produksi, kita akan latihan sekuat tenaga mungkin, sekeras mungkin untuk mengikuti festival internasional dengan standar internasional. Karena menurut pengalaman kita kemarin, kita pergi ke Java Jazz, dunia sangat penasaran sekali sama Timor Leste. Bahkan kita dapat sambutan hangat, benar teman-teman ya. Bahkan mereka bilang ya, it is our brothers and sisters. So Timor Leste adalah saudara bagi dunia ini. So mereka penasaran sedang apa yang terjadi di Timor Leste, apa kabar Timor Leste. So berangkat dari statement itu, kami ingin membawa Timor Leste keluar menuju ke dunia internasional dengan standar internasional. Selanjutnya kami akan memberikan strategi bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his heart, telling my heart. Experiência iha na banda ne ami husi prosesso ami preparação husi ne nian toba iha apresentação iha Festival Java Jazz iha Jakarta ne resultado dia mas que iha buat balong nebe makanesang buat kikuang balong nebe makanesang sekuran nebe husi ponto sirne hotu ami forma estratégia husi ami ninian grupo Lakateuliang ne iha ponto primeiro ne maka hanesan ami sei halo ami sei focaliu ba produção música nebe maka husi individual idida husi Lakateuliang sei halo single idida bela moso duet bela moso canta grupo ni música grupo ninian puis iha ponto segundo nia husi música sirne hotu iha fulan ruan ini larang ne ami salo produção laos det ba audio det mas bese halo moso produção ba completo audiovisual hotu husi prosesu ne hotu ami sei halo plano promoção ba grupo ninian nema kanesan ami sei halo promoção ne li husi performan bemak ami sei halo promoção iha mall sira laos de iha Timor mai be mos iha kesempatan ne bemak kansa ami belhetan iha railiur hanesa mall sira Indonesia depois iha mos evento sira nebe maka iha Timor nebe maka karik itanu dat Timoruan rasik halo evento sirne ami se participa depois husi ponto tuir fila fali maine ami mos hakarak buka atau kolabora hamutuk tambah Lakateuliang hanesan grupo nebe mak fong mai ami nebe ami mus hanesan foing hari tambah tuir festival nebe ami hakarak kolabora ho investor sira he Timor ninian nomos entidades sira nebe makari hanesang iha hakarak atutulun Lakateuliang pos suporta ba prosesu tuir mainnya husi Lakateuliang ninian. Lakateulian All Stars kami kemarin tampil di acara salah satu acara bergengsi internasional di Jakarta, Java Jazz International 2020, di mana event ini merupakan event saat ini event festival jazz terbesar di dunia, karena kemarin seluruh pengisi acara itu datang dari berbagai belahan dunia, Eropa, Amerika maupun Asia, semua ada di sana, Afrika, bahkan Afrika. Jadi Timor Leste mendapatkan kesempatan untuk perform. Bahkan kami perform di event-event yang titik-titik yang cukup baik, bergengsi, yaitu kami tampil di press conference, kedua kami tampil di gala dinnernya, lalu ketiga kami ada perform di stage outdoornya. Java Jazz merupakan salah satu event yang sudah 16 tahun berdiri, 16 tahun terjadi di Indonesia, di Jakarta. Sebelumnya mungkin namanya berbeda, tapi 16 tahun ini sudah terbukti Java Jazz merupakan event sukses, event yang bergengsi, yang membawa banyak artis internasional datang ke Indonesia, ke Jakarta lebih tepatnya, untuk perform. So Java Jazz merupakan
salah satu event yang cukup bergengsi. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Peter Gonta, Mr. Peter Gonta dan Mrs. Dewi Gonta serta Mr. Dimas Lemana dan beberapa panitia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa tampil di sana. Sejauh ini respon mereka terhadap kami good. Jadi kami berharap kami masih bisa untuk tampil lagi di Java Jazz berikutnya. Lalu untuk selanjutnya mengenai Java Jazz, mengenai kami dan Java Jazz akan saya serahkan kepada Nur Ali. Hanesang uing colega ser Temiona, atividade na ami halau, ia desde o dia 23 até dia 29, bahau rasik ila kateu rasik, idane tegang. Ya, tegang rasik tambah pela primeira vez, Timor-Leste inclui festival internasional Liu festival Java Jazz dan tegang datang adalah ami hotu si personel akateu lah berangkat tu si genre jazz, mabe ami experience nebe kantor ni Timor, ho kebanggaan tersendiri, ho di Timornya narang, ho ideknya background ami bele, to ihanabane suatu kebanggaan ba ami. Depois Nesang ohing maung Stanley Kontarasi ke Temiona kata ina ba mi halau evento ia dal tulu ia di 26 ami halau ia press con ne formal te beze ia kolega media nomor si artista legendário sira ina ba ne Mbak Triutami Mus Mulyono Yunisara ho sira selutang Farid RM ho tu ina ba ia di 27 ami halau ia gala dinner de mos official rasik kari kursi kolega sira belare vitina be ami putar hene ina ba Timor-Leste hanya opening ba evento ne rasik gala dinner ne be hau mau bepi nomos Marvi hola party atau loke opening ba pa acara gala dinner ne depois ia de 29 evento ke gila ba hau rasik kau beltemi gila tambah idane ia J Expo hau ia tinang barak akompanya Java Jazz me be pela primeira vez hau inclui larang ho Timor-Leste ho di Timor Nan ho kolega neng walu ami bangga tebes i entusiasmo kolega sira hina ba husi nação sira seluk sira welcome lo so ami sira hansa wow ami la espera kata Timor Leste bele ia kantora o kantor sira furak das nene be liu sira de ami la para tu na fating hakarak bertalento boing tambah tatena rasik Java Jazz adalah hansa discovery platform ya ba tu buka talento fong na bespera katak sira mau se kami fo bele hodi na fating fiar basira tu bol Timor boing na fating ya. Iya, bele encourage mo artista seluk sira tu bele na fating participa ya Java Jazz next mai. Fly me to the moon and let me see some stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Really? In other words, hold my hand. Dia kau tu kuliah kona ba plano lakateu liang all starnya ba oing. Primeiro continua a produzir música rasik, segundo introduz música genre jazz no música seluktan ba geração fong será no inclui ba nebe interesse. E terceiro explora no participa festival música sira e railio. So idane maka plano usi lakateu liang all starnya ba oing. Kalau soal musik jazz di Timor Leste, kami punya keinginan sekali untuk mengenalkan musik ini ya, karena belum terlalu populer di sini gitu. Kadang kalau saya pribadi menilainya kenapa belum terlalu populer, kadang orang sudah takut sendiri dengan kata jazz itu sendiri. Padahal apapun itu kalau kita belajar kita bisa. Sekali lagi, teman-teman saya semua dari Timor Leste asli, boleh cek DNA katanya. Ya, mereka pun bisa gitu loh. So kenapa nggak bisa yang lain gitu.
Dan mengenai produksi tadi kita akan coba produksi, so kita nggak akan berlama-lama. Start minggu depan kita akan mulai produksi. Nanti teman-teman media boleh silakan tunggu kabar dari kami. Kami akan melakukan rilis single-single kami. Kami masih harus meeting lagi kapan kami akan rilis, tapi start minggu depan kami akan start untuk produksi. Iya na bawa hira quando ema introduz de novo Timor-Leste a tu canta e Java Jazz Festival ema baraka fora tamba. Primeiro ema baraka sira katene Timor-Leste ne ia be. Ne Indonesia ema tene, mas be husi rai nação selseluk sira ladung hatene Timor-Leste ne be. Primeiro, segundo sira fora tamba dian ko Timor-Leste hatene canta jazz. Sira no kata kita ne ladung compreende kona ba jazz dia. Oportunidade dia para tu introduz mas tamba mais que a mim ne fon ia fulang hira ne laran treino. Mas be haturo na kata sim artista Timoroan barak, ne be ite sida que explora dia tohotu. Ne be se karik magia to oportunidade baoin ita bele avança na fatin laos de to grupo la cateulia mas karik ia grupo sel ta ne be bele ba ita se koko atu bele lovio insa. Ne be ami fon los pa setembro ne be atu lalo los tine dane. Tine dane ma kami foi hamutu meeting. Jesse Lopes na bema prensemos iha festival idane fone mensagem ba juventude hotu katak mundo música nunca takadalan ba ema hotu na ba iha talento no arte liu iha música pode haturu ba mundo katak artista Timoroan iha ona desenvolvimento nilaran. Hanya mensagem ba malang Timoroan sira liu ba jovem sira bema iha talento na ba halai liu kon ba música katak tempo to ona atu ita nakloke amba mundo neka las sulan det iha luhang na fatin deti haris fating na fatin deti uma tapi agora ita loka na matang atu hakat itu amba uma oing depois ita lao mos lao idane lao ba mundo niang no hatur ba mundo katak ita Timor-Oan mos bele ita mos sela lakon ho na sanser seluk tambane ita hamutuk ita suporta malu ajuda malu atu lori Timor-Leste ba mundo lihusi musika. Nurali hanesan kantora ida na befo in lais mos Loriona Timor ni naran ba iha festival Java Jazz ne hateten katak ita iha liang na bemak diak koko atu expressa ba ema hotu. Oke, lakateu liang sing osek amba partisipa doni evento Java Jazz, membela menutup kemungkinan atu lakateu ini bisa produce lagu lain selain genre jazz ya. Nebe evento jazz ami mai ho genre ket-ketak mebe ami na fating atu karik ididak iha solo karir atu continua na fating ho genre bele depois sema kar continua ou stay na fating ho jazz pus bela sentida ne. Sista na fatin encoraja ita bot sira atu haturu qualquer talento na bema kita iha. Na fatin sai jovem na be contribui ba desenvolvimento na saúde idanenian e husi atividade positivo sira. Koko atu sai na fatin jovem matenek, pode lá fácil reta influência husi hahalok negativo sira. Pasirau tidak ada informasi husi membepi ni atividade hamutuk ho kolega artis serselu kanesan Marvi Sidalia Jesse Nur iya no serselu tang nebe maka consegue participar iha festival internasional Java Jazznya iya so ita hari iha neba ita hanesan sista lo pasirau tu hari kita bos sistem besarnya hari kata kia itu bos ini kanal kata kia neba ya tiba furak tebes release ya Jakarta neba i consegue consegue lori patime kapas tebes bayi nasan nasan Timor-Leste. Hawaning idanema kanesan ikus norohan how consegue hamalu kita posiro te programa idanenya oh yang consegue lori te posiro tu bahatene konoba pandemia COVID-19 ini no to iha atividade
jazz ini yang nebe Java jazz ini yang. Tamane la senti kata kau hamalu kono itu bolsir uti programa sisternya. So tamane daletan obrigado barak bahe mau Bepi, no mas mau Gerson. Bem-vindo mai iha estúdio gemenia lili programa sister ini yang. E basista lo vesero tu kita halu assiste na fatin programa sista iha loron domingo ia horas tukuhat com certeza ia programa sista. Iha kana gemenia. No kari kita bolsir iha crítico no sugestão bele manda meu número de telemóvel bele pakai marca ne craik nem. E kita halu assiste na fatin programa idane. E adeus, obrigado barak. Strumming my pain with his fingers, seeing my life